Manje ufuna amakhamera ngicesha lento yakho. Yini ufunani uyangazi? Uyabona wena Themba. Yabona izinto zenzayo utsotsi indini. Uzofunani la kwami or ufuna ukuzotshontsha usuhamba nalabantu nje obutshontsha kangaka sigebengu indini. Ayikho into engizoyikhuluma nawe wena ngithi nifunani la kwami namakhamera. Ufunani kwami? Manje ubhuti uthi unenkingo nayo man akaphathekanga kakuhle. Uthi kunendlela onokumphatha ngayo umuntu omdala. Ngithi kunenkinga nale ngane utsotsi lengane le. Iyisigebengu iyantshontsha. Ngakwenzani? Uphuma inejele lengane. Yabona ngikutshela kuyimanje imbuzi zami ngiyithathile ngahambisa le Natal ngoba ubhizi uyantshontsha uhlale efaka iphandla imbuzi zami lezo engasasifaka isiphandla ngoba azikho KZN iphandla lezo mbuzi lezo sengize ngazithuthisa ngazihambisa eNatal. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubhuti lana. Ubhuti uthene ingxako nayo nje eyenzakalayo la emphakathini ongayithandi ukuthi ngoba ngathi yonke into eyenzakalayo nje iwela phezukwakhe. Ucela nje ukuthi namhlanje iJozi Bioscope isondele soncedisana kabanzi sihlambe igama lakhe because bekazenza izinto ezibhedayo before kodwa ke sengumuntu otshintshile kwaye ke zonke izinto bekazenza before uye wazibhatalela sekafuna ukuthi umphakathi naye umthathe njengomuntu uyabona. Bhuti omdala kunjani? Uyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila wena bhuti wami. Hey ngichaza kanje le ndaba because yilento engiyifunde lapho ku message yakho na bhuti yabo. But kusekuningi nami ngisafuna uku-understand ukuthi kahle kahle kwenzakalani bhuti omdala yabo. But ngoba kunama viewers abantu abasibhekelele lana engathanda ukuthi nabo bebe part of this conversation uyangithola na bhuti omdala. Bengicela nje ukuthi ubhuti ezintroduce ukuthi igama ubani kwaye kwasibhalele namhlanje la eshowini. Mina igama nguThemba Kwazwane. Yebo. Nakushuthi ngibhala kanje nginenkinga futhi sinesikhathi lenkinga kushuthi umalo sake saba nokungazwani kudala yabo ukube kwayenzeka ukuthi kwaba ukuthi mhlambe ephuma endlini nomama waphuza utshwala kanjalo yabo kwase kufika irazo kanjalo bamthatha bamphuca bamfaka emotweni wasethi mina yimi kuyimina engigidi yabo le nto leyo kwase kwenzeka vele isikhathi sihambe nami ngiboshwe kokunye kokwami okokude yabo waboshwa nabona wezwa naye ukuthi kokunjani wasefaka nokunye kwakhe angicinisele icala ngento engekho kanjalo yabona kodwa manje sengiphumile nomfisi yabona nakayeka konke naleke ke kade ngihamba naye umfisi yabo mara usaphisa umama kusho noma manje kwalahleka uPalma Stove Plama Stove ngisho lo no patrol uPlama uyayibona iPlama Stove wena mfethu kushuthi awukwazi umphakathi mfethu bazofuna uPlama Stove wabo kimi kuthiwa uyilo mama uthi mina engibonile kuthiwa futhi une footage benayo vele footage lutho into sathi cha akuzwe no footage sibone into ukuthi kuthini ngibone ngicine ngibhalela nina ukuthi nibone ukuthi lo mama wacha unenkinga nawe kahle nesiphandla sesiphandla sekuhlule ukusifaka uthi mangifaka isiphandla kuntshontsha amagusha emini wena lo ushuthi lamagusha ngiheba imbuzi zakho mama umama wala ecommunity ngwala upart of umphakathi nayo nihlobene ushuthi umuntu kade ehlobene nomalo kanjalo sakhula kahle ubeka ngumngani kama nami nginokumsiza mhlambe kuyapenda mhlambe ingadi kanjalo ngoba ihlala yedwa umama yabo. So mawucabanga ngona bhuti mhlambe nobangela walento ukuthi emani accuse ngezinto ezingekho ongazazi is it because mhlambe yena waxabana noma wakho and leyo mpisi ekayikhuphela la kuwe or nje ngumuntu ovele kuzonde nje in general akakuphiwanga egazini? Cha ukuthi kahle hle ngeke ngisho ngoba mina mangiphuma ejele lo muntu kade sizwana ngempela ngalendlela ukuthi anethi yabe ngiliphuza kwakhe kahle ngoba yimina yenza konke emagcekeni ngicleanayo ingadi ngipendele imefuna yebo kwase kuvela umama lo vele kushuthi ngoba ngiphuma ejele ngisho vele bengenamuntu kwase kuvela nje labantu bama-waves yabo waqala wathela yena ngodude ethu edlula nje endleleni ngezibi inkinga yaqala lapho mfethu yabo kwase ngithi ngimbuza manje umama umenze njani wase echaza into eziningi okwamaphohlela i-cool bag man into eziningi mfethu into eziningi kahle uma uyichaza wena bhuti ngathi lo mama ukudlela umona wena kahle and ukufuna ukuthi kahle ungazi back emphakathini ohlale ejele kahle. Cha ngizwisisa impi yakhe shoot mase ngimcabanga umama ngokumazi kwami sonke isikhathi ngisahamba uFlema kangaze ngimbone nendoda yabo bese ngiyabuya ngiyacabanga mhlawumbe bese kangibalile mangibuya ejele ngeke ukwazi ukuthi umuntu kubangisaya ngento engenabufakazi ngazo zonke lezi zinto akangikhomba ngazo yabona wacisha ngijayisa nangabantu ngento engekho engayazi nomfethu ngigulela mina umsombuluko esibuya kiyo yabona
leyo nto no yazi uze kakuhle but ngathi khani yathi yaclicka nami mawuyibeka kanjalo asazi kodwa ngoba yena nguye umuntu onama answers wonke siwabuzayo kodwa nalapho nepoint wena but omdala uthola ukuthi ngoba uthi since wamaza akazi wambona nendoda mhlambe yena ngesingaye bekayixalela ukuthi plema ngisayisikolweni impela ngoba uhlala umakhelwane mhlambe waba nalento ukuthi unako ukuthi lo emakakhula mhlambe ngizozikhulisela yena manje uyabona ukuthi mawukhula wena awukho lapho njengoba ngiphume ejeleni lokho ngimpendele kanjalo ngoba besinokuhamba namakhasini yabo kanjalo sogembula kanjalo mina naye kuyini into enjalo mhlambe ngiyacabanga ukuthi mhlambe khona bekasakubhekile mina azange ukunakela azange wayibona yonke le nyakanyaza iyangixaka wena bhutam kodwa uke wazama ukuthi before uze la kuthini eshowini uke wazama ukuthi mhlambe umlando okanye uthethe noma ukuthi mangicela uhambe uyombuza lo muntu ukuthi akakhulumi nami kusho ukuthi ngase sibambane nangezandla nalo mama into engakutshela yona ubona ukuthi nanoma ngithi ngizama ukukhuluma naye njengomuntu omdala ngimbehlise hayi cha akisho khona lento zabo zomo Drostoff yabo masekana the Drostoff hayish kubele kube nzima kuba inkinga estradini wabhuti ngoba sibhizi ngamanye amakhesi amsho ngomunye umuntu ongifonelayo lo engimele siyo attend icase yakhe ngicela unikeze ubusi lapho umtshela ukuthi siyeza umtshela ukuthi lo muntu siyeza sizoyi attend icase yakhe bese aqedelela nje ukushuda la ngiyaxolisa man but kunomunye umuntu esimthembisa ukuthi sizoya kuyena masuka lana ngiyacabanga ukuthi uyena lo fonayo so okay but omdala so singaya kuye kusiyomchecka kodwa yena uma umshiye khona manje ngokukhulu ukushesha Mr. ngoba ngimbule esathi angazi mhlambe kunento oyicabangayo wena ngayo yonke le situation mfana ngibona isilonda singaphole kunabantu abangabelieve ukuthi umuntu uyachinja so it's like my sister unekwali nobhuti ngento eyenzeka kudala yena ubhuti sechinjile so ngendlela okungakhona I think udinga ukuthi simkhuze thina as a Jos Bioscope ukuthi umuntu uyanikeza ithuba lesibili kahle simngene mfana asikudle naye asiye phezulu kwakhe no bhuti omdala singama ngithi akho kuthi okay nipake safe mara la okay hayi yo guys because mina ngazi sometimes umuntu ungamzonda khona abanye abantu mhlawumbe ukuthi umuntu awumphiwanga egazini uvela umzonde nje umzondela into engekho ungayazi nokuthi umzondelani kwawena xa ungabuzwa ngomuntu ekubuza ukuthi why umzonda ungakeke ukwazi ukuphendula ukuthi why ngimzonda so Maria ngixaka kule situation ka my brother because my brother uyasho ukuthi lo muntu ngikhule njengomuntu ongaziyo futhi bengazi ukuthi ngiphila kanjani engazi ukuthi ngumuntu oright angazi ukutheni manje sekangibeka amabali uthi ngiyavuma ngwenzile amaphutha ngendlela zami nami ngoba bengingena ku teenage ngisese teenager ngagcina sengimosha ngalendlela engimosha ngayo kodwa bengingamosha umphakathi ngamosha la engimoshe khona ngaboshwa futhi lokho ngahamba ngayejele ngayohlala bhatala lawo macala engwabhatele sengizile futhi emphakathini ngifuna ukuthi umphakathi ungamukele ubone ukuthi lokho bengikwenza bekuwrong futhi ngiyayisola ngako kodwa yena usaqhubeka kwenza ngendlela oyenza ngayo so angazi wena bhuti omdala kodwa sokwenza konke okusemandleni wena bhuti ukuthi sizame ukukuncedisa as much as we can uyangithola abonga impela ukugeza nje igazi lami emphakathini sengidluleka nocecesha abafana bami sengizama ukuvula neqembu labafana nebhola ukubonisa ukuthi emphakathini ngiyazama ukubuyisela osiyajika esengiyana okay uyena lo uye lo manje wayibaleka yini amakamera manje wayibaleka ayithola ngabona ngisana namakamera manje yini manje sawubona amakamera ayicesha lento yakho yini ufunani uyangazi yabona wena Themba yabona izinto zenzayo utsotsi indini uzofunani la kwami or ufuna ukuzotshontsha usuhamba nalabantu ojobutshontsha kangaka sigebengu indini ayikho into engizoyikhuluma nawe wena ngithi nifunani la kwami namakamera ufunani kwami indaba yakho hlala uyenza emphakathini uyantshontsha phela wena kanti kafihle umtshontsha uyantshontsha wait aselanga lokho okay namhlanje asela ngithi uyantshontsha lo uyantshontsha lo ehlisa umoya wena njalo umehlisa isikhuluma mina okay umuntu omdala sawubona ngiyaxolisa man ngiyaxolisa ukuthi ngiyakubona uphuma umuntu omdala ngithi ngiyaphuma nina senihlangabeza ngithi ngiyaziphumela siyaxolisa ngaloko umuntu omdala yini inkinga yenu siyiJozi Bioscope thina singabantu nje ukuthi mhlambe nifunani umuntu mayinenkinga emphakathini uyesibhalele sibe sizoncedisa manje ubhuti uthi unenkinga nayo man akaphathekanga kakuhle uthi kunendlela onokumphatha ngayo umuntu omdala ngithi kunenkinga nale ngane utsotsi le ngane le isigebengu iyantshontsha
Ngakwenzani? Uphuma inejele lengane. Balela Uphuma ejele lengane. No kodwa ma Ngakwenzani? uyabuza ubhuti okay ubhuti Yabona ngikutshela kuyimanje imbuzi zami ngiyithathile ngahambisa le Natal ngoba ubhizi uyantshontsha uhlale efaka iphandla imbuzi zami lezo Engasasifaka isiphandla ngoba azikho KZN iphandla lezo mbuzi lezo sengize ngazithuthisa ngazihambisa eNatal mama isiphandla yinto engeke ibe ngange nawe wathi ya Mustafa makhelwane lengane le bengiyenza umuntu yezwa bengiyenza umuntu ngithi ngenzela igadini ngithi ngithanyelele ibala ngoba ngithi uyabeka yenza yonke lamakhabeshi la ngoba ngithi ngiyayikhulisa yona yathi yahamba yayo manje okay umuntu omdala bheka manje ngoba akasayenzi yabo ayasha manje noma engasayenza kusela uyantshontsha lo avela ngisafuna ukuthi ayithinta igadi yami beka ngatshontsha ingane iqala cause uthi makakhula from his primary be uyakwazi waqala ngamabhodlela ami lo wawantshontsha amabhodlela ami angazi noma wathenga lento yabo bathi ihunga or yini yona leyo angimuboni maphula amabhodlela okay umuntu omdala mina angiphiki ne angifundi lengane la kwami nina phumani emzini wami phumani yini ozoyizwa kimi iproof yaloko ukuthi kuyakutshontshela unayo iproof kuyaba nayo proof akisi ngiyakutshela ngithi imbuzi zami ngizihambisile angeke phela accuse umuntu ungena proof uyantshontsha ngiyazi ukuthi uyantshontsha lo mama ngiyazi unosawuthi ukuthi uyantshontsha unecerebus ngithi uyantshontsha sela ndini sela ndini oh ma okay indoda nginayo impela nginayo hayi kodwa efana nawe ngibona kabi wena lo ngamgcina ngisafunda primary hayi bosatshela wazilutho vele yini oyaziyo ngoba Uzonda bosatshela kangaka? wazilutho Wayengizonda kangaka? bosatshela wazi nix uyilejela ngithi wayoboshwa ukuthi uyaganga ngizonda nje ukuganga uganga ngani ma uyantshontsha lo isele beka mhlambe beka bani ngakutshontshelana bakhala ngaye lo ngakutshontshelana amabhodlela manje pho angikufuni kwami wena manje okay ma wena iproof yokuthi wambona yabona into engishoyo no ngiunderstand ukuthi unomsindo ma yazi inkinga yini ukuthi no yazi ma wonke umuntu uyayideserve i second chance yabo so uyenzile bekamosha waye ejele uyasho makasichazele sibalela uthi okay bengimosha ngani mara ngaye ejele ngabuya ngaphuma manje into enga-understand ukuthi uma ku-10 wangizonda kangaka ku-10 wavele lo mntwana lo bengithi ngimkhulisa kahle njengengane ekumele ikhuliswe uyangizwa ukuthi ngithini waganga lo usengumngani nomamakhe wena nomamakhe nisazwana hayi asezwana ubangani bana ngithi uyamkhulumela unina soba abangani kanjani noba uyamkhulumela umama wena uzonda umamakhe that's why oy konke ke mangabe ngiyazonda khaba nabo bangiselani ubathanyelelani ngodudu okay uthi khona lengigudla nabo labo ubathanyelelani ngogodu bathanyela vele ngododi bayafana nawe nginjengoba utshontsha uthi bekahamba nentombi yakhe inye nje ethi yakudelela wena wathanyelela umntana abantu suka abantshontsha bonke akahamba yona kahle mama anginandaba nawe wena anginandaba nawe ngifuna ukumbuza ngiseduze unengcondo mama uyisela lengane wena mama ungeke accuse umuntu ngento ongayibona ongena proof nayo imbuzi amntshotshoba ngoba uyo ontshontshayo mara kusuye kuphela umfana la endaweni ubani izintshontsho ubani so engasifaki isiphandla ngoba ngumzulu so kushuthi wonke amazulu afaka isiphandla sithatha la kwena ngithi wonke umzulu ofaka isiphandla uyena wazi ijaridi la kwami yebo imbuzami so wonke amazulu afaka isiphandla sembuzi zakho ukuthi imbuzi ami ngisho lo ngoba yena uyena wazi ukuthi la ijaridi lami kunani yiko ngithi uyena ongitshontshelanayo ngoba ngamfundisa mina ama enga wakho ngathi personal kodwa angina personal nix angina personal ya nix lahleka amabhodlela abiza malini mhlambe usho ugolo hayi amabhodlela ayi4 wena obhiya mani ngazongicasula ngisho wona awasebenzi nini ngoba nawe mtawu4 yibo manje uzonde ubaba awasebenzi ngani shuthi anyasa lo mama kodwa into wena nje uyingane angifunda kwami wena ngithi angikufuni la kwami hamba uyoshola asenze kanje okay asenze kanje mama asenze kanje ayikho nje into engizokhuluma nawe ngicela unga-accuse umuntu ngento ongayazi ngiyayazi lento engikhuluma angifuna ubhuti sipali no wena ubhuti sipali ukuzimbiza uyaqatha ubhuti sipali akufuna ubhuti sipali kunendoda mina okay mama nginayo ngoba thina angaka vele uzuyibona usangena kwami uzoyibona kanjani ngoba thina sesifikile namhlanje la sizocela wena ukuthi okay ngenzeni simiyekelele ukuthi umfethu kodwa wena lenzondo nayo uyiyeke anginanzondo yani ngizonda izinto azenzayo izenzo zakhe wena bonke abantu wabheka mina izenzo zakhe lo kumaruyile tshele wazi oyibhatala so mama manje
anginandaba nalokho. Azondela umuntu amabhodlela waye-empty, ama-empty awu-4. Ngithi angifuni kwazi, anginandaba nokuthi wahamba wayejele wenzani. Ngithi angimfuni lesela. Mama mama Utshontsha kabi wena. Enzenjani? Akabona ukuthi kodwa nje mina angimfuni. mama Angimfuni futhi wena ngisazohamba ngitshela wonke umphakathi. Angakaqedi umphakathi ngisazowutshela wonke umphakathi. Amatamatisi lawa. Uzobona ngisazowutshela wonke umphakathi. Wonke umuntu uzokwazi ukuthi ngithi umntana abantu uyazi umntana abantu uzobulawa ngumphakathi. Ngizokukhiphela wena. Ngizokukhiphela. Wonke umuntu uzokwazi ngawe. Okay mama, okay asenze kanje, asiyenze kanje lento. Ngithi ubhuti thina somgada sibone yonke into ukuthi oyenzayo uyenza ngendlela right. Wena from now on ngicela ustophe uku-accuse ubhuti wabantu ngento engekho. Ngiyostopha mhla kwayeka ukulahleka izinto zabantu. Yabona mhlazaleya ukulahleka izinto zabantu. Mama baningi abantu abahlala. Okwamanje angeze ukustopha. Accuse umuntu ngento ongayenza. Ngithi okwamanje angeze ukustopha. Ngiyostopha mhla kwayeka ukunyamalala izinto. Wama-accuse, wabuya wama-accuse ungena proof. Yeah, wabuya wama-accuse ungena proof kumele Uyoboshwa yini impela? ungena proof kanjani? ku-wrong uku-accuse umuntu ungena proof ngoba naye une-right yokuthi ekubophile. Phela isela la alikhelini. Ubhuti wenze kahle wathi sishuthe bazombona abantu ukuthi ushintshile. And uyabona thina mama sisebenza ngama-cameras sifuna ukuthi ubhuti uzama ukuthi eyiprove kumphakathi ukuthi sengi-right ngeke ngize ngibhalele iJozi Bioscope ngapha ngisaqhubeka ngimona. Sazama ukubadlalisa ibhola abafana uyabakhipha. Mama okay uzoyeka lento. Okay sizokutshela ke asakubuzi. Sicela ustophe uku-accuse ubhuti wabantu. Kuyeke umu-accuse again sokufakela amapolisa ke. Mina amaphoyisa ngeke angenze ukuthi angisutsotsi mina nangu. No wama-accuse engenacala. Mina angisutsotsi amaphoyisa ngeke azangenze. Uzoyistopha lento kodwa u-accuse umntana abantu ngento ongenzanga. Ngithi mhla kwaye kulahleka izinto zabantu ngizostopha. Angithi ngithi ngizomgada. Besizokutshela Khandela i-13 mama lalela. siyakunqanda thina. Angithi nithi ngizomgada. Uzoyeka lento. Nina nizomgada na. Yebo. Ukuthi ngingalahleki izinto zabantu. Nizokwenza sho ngaloko. Utshela kona uLavas ukuthi baningi bafana endaweni. Uqale phansi. Lahleka into zabantu, lahlekeni izolo. Izolo kulahleka iwashing yami emva kwedrad. Uwe ubani? Idilos. Ilahlekeni, idilos. Idilos. Uthathe uwe. Umngane wakho. Angisho utshela umalo umngane wakho ukuthi mina ngiyebe idilos. Uthathile yiko wazi ukuthi lilahlekile. Uthathile yiko wazi ukuthi lilahlekile. Uthathile. Ukuthi uzolenzani uyoligcoka. Ngazi ngani ukuthi usuke zenzani izinto thotho. Kodwa Usuke zenzani? Mama dilos la fence nafe yaceda wena. Okay mama okay. Ngicela ungangishuthi. Okay Ngicela nje ukhawula okay sizoyeka ukushuta asivumela siyahamba thina sesiyahamba. Angisafune ukushutha angisafune ukushutha. Stop uku-accuse ubhuti Ngithi wabantu. nani ke mgadeni kushuthi nizomkhuleka phela. Kushuthi nizomkhuleka ngamaketani. Mgadeni ke ngizoyeka ukukhuleka. Sizomgadi sesimugadile sicela uyena. Nimbopheke ngamaketani. Yenza ukuthi sikushuthe mama ukuthi sifuna abantu babone. Phela wena manje awumniki ithuba lokuthi lo muntu uphendukile. Sorusa mphatha njengesiboshwa. Ukuthi uyaxolisa wayengasho ukuthi uyaxolisa angaphiki. Kudala efika makafika lana wena uthi awumfuni. Ukuthi ungixotshelele letha ngoba uba ngumsindo. Ngaxolisa la ngomalo ngoba uba ngumsindo. Mangathinta uDress Roff ngiyasukwazi. Kunjalo vela kanti kafihlwa yini? Kunjalo wena waphuza nje ukhumbula ukuthi ngiyaphuza vela hayi ukuthi so waphuza ngisiphuzela mina. So mawuphuza wena ucabanga yena ubuye imali yami. Hayi ukuthi okay manje omdala sicela uyistophe lento le. Sicela uyistophe lento le. Angeke. Okay uyabonga ngoba beshoot. Angithi uyabo beshoot. Waphindwa wama-accuse ke sizongena la sizobopha wena. Mina manifuna ngistophe mina mkadeni. Simgadini. Zingalahleki izinto zabantu. Umuntu omdala siyahamba ngoba ungathi awufuni ukuthi mama. Hambani vele nangicasula. Wena ngithe ungangishuthi ngizothatha le camera bambe guys asambeni kam asambe khulumani siyahamba musi siyahamba kanti yini usofuna ukubetha amakhamera ethu so masothi kuyode ukubulawa nale ngadi ngoba ucosha nalomnikazi olungisa ingadi nje la no abafo miyeke ras yazi asenze kanjani waphinde wena bafo isimple lento le waphinda wena bafo lo muntu as long as angithi uyazi wena bafo ngiyacela ukuthi nawe ungaphinde wenza into wrong yeah ngoba awukaze futhi ngiyakhumbula ngithi siqale lapha mina ngikholwa ngumuntu i-community member siqale kulomuntu we-community member wathi wasitshela le site lakho before siqala ukurecord wathi hayi mina ubafo ngiyamazi mhlambe bekazenza into ezibhedayo lapho nalapho kodwa ubheka kahle uyayibona ngisabheki ngehlo leli shazana uyangithola wena baba so maye ngaku-accuse ngiyacela ngithi wena inamba yethu nayo waphinda waku-accuse kwanyamalela something wabiza umphakathi sekaphuza i-trustee off yakhe seka-accuse wena
siyacela usifonele wena. ngiyonifaka ku-speed dial. Siyacela wena Faka bhuti ku-speed dial omdala. ngempela ngoba ngiyazi azoyithinta i-draft yafu kusasa ke u-Friday angisukele futhi. Uyophinde ekulande futhi. No wena bhuti ngoba bengisho ukuthi kunomuntu osifonelayo kukhona la kumele siye khona na bhuti. Unikeza inamba yami ukuze Yeah. usheshe sithole. Sheshe sithole. Uthi Mr Tonzi uzokunikeza eyakhe personal naye lapho ukuthi ungasithola personal. Okay guys, never hayi ngiyaqala ukubona umama ukwatile unomsindo akazi nokuthi nje akafuni nokusimamela. Uthi yena usazoqhubeka ama-accuser and thina sithi okay asisho ukuthi my brother uright ngayo yonke lento bekayenza into right. Siyasho okay bekayenza amaphutha kodwa wabonile wabuye watshintsha and uzama ukuthi naye eprove la emphakathini. That's why sekabiza namakhamera ukuthi bembone bonke ukuthi guys sengitshintshile ngicela niyeke ukungijaja ngama-past wami izinto bengizenza ku-past. Mangana kube nawe wena unenkinga lapho umbukele emakhaya nawe baku-accuser ngento engekho mhlawumbe kunenkinga obhekane nayo ungalibali ukuthi usibhalele josibhyscope.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe inkundla zethu zokuxhumana sikhona lapho ku-TikTok ku-Facebook yonke indawo we are Jozi Bhyscope. Ngiyanithanda nonke lapho emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha